Cup twarimo tubiganiraho mu kanya. Kagame Cup rero ikaba irakomeza imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza hatarimo APR. Iyo niyo nkuru ya mbere iremereye irimo. APR yarayitsinze Vipers, icyo ishobora kuyikora ni ukuyibwira ati urupfu rwa benshi ni umunyenga, ariko APR byayinaniye no gutsinda Vipers yayigumye inyuma ku rutonde rw'agateganyo rwa Sekafa mu itsinda ryabo. Vipers irazigamye ibitego bigera kuri 3 ngira ngo ekipe ya APR yo irimo umwenda w'ibitego 2. Umukino wa mbere wabaye irate ku wa gatanu w'icyumweru gishize wakoze ikipe ya APR ku ibitego 5 ku busa. Byari byinshi sindabona si kenshi wenda ikipe yatsinzwe ibitego 5 muri phase de poule gukomeza buryo babikubiye gake, surtout ko muri poule havamo ikipe imwe iyo yamaze kugutsinda 5 umva uzoyishikira niyo muri poule haza kuvamo amakipe 2 APR ntiyari gukomeza. Birashoboka ko itsinda ryatanga amakipe 2 ariko APR ku mwanya wa gatatu 5 byari byinshi ubwabyo kugira ngo ubone ekipe utsinda kure muri amwenda nabyo biba bikomeye. na expecting ngangiye ko kuri Mogadishu ajya Mogadishu oya garde sorry aba GP bo muri Djibouti APR yabikuramo natangiye neza biza kwanga deuxième mi-temps ntibigeze bakina. Numvaga ariho bishoboka ko APR bikuremo uriya mwenda wose, so biragoye gutsindwa ibitego 5 ngira ngo niyo fe marka y'iri competition. APR gutsindwa ibitego 5 n'ikipe ya Gor Mahia bizaguma ari ikintu cyo kuganira muri no competition. Nta n'indi ekipe irabitsindwa ayo. So urumva rero gutsinda Vipers ntacyo byari bimaze. Gutsinda nibyo wagomba kuyitsinda, ariko mu by'ukuri kuri qualification kuri objectif equipe nka APR nabonaga mbere ya competition gutwara kino gikombe ntago byari byakundaga. Rero ubwa APR ni Sekafa rate, ni shek kuri equipe yari maze iminsi itwara neza muri edition ziheruka muri Sekafa. Bibaye amahire none ije mu Rwanda, ije iwanyu imbere y'umufana isibarate. Umuntu avuga ko basura ikipe ya APR nabo kwicoza kuri match ya mbere, surtout igice cya kabiri cya Gor Mahia byarirate cyane. APR rero ibitego 5 ku busa, ibitego 3-1 nabyo yari amakosa kuko byarashobokaga ko ire ekipe ibitego 3 ku busa APR yabatsinze premier mi-temps ariko batsinda n'ibindi wenda deuxième mi-temps. Ariko mbona kantu ka relâchement kantu gasa nko kurekura rwose muri deuxième mi-temps. APR no mu murizo w'umukino itsindwa igitego kimwe n'ino kipe ya Garde Républicaine birangira 3-1. Twavuga se ni relâchement, twavuga se nizo mbaraga z'ikipe ya APR kuko Sidike Desire APR yavuyemo yatsinze ikipe ya Vipers bitego 2-1. Ntazi niba na Vipers iri kwicuza kuko ubanza yarumvishije atari ko APR itsindwa 5, APR itsindwa 3-1 ira kipe ya Garde Républicaine aho ni yoroshye. Ejo umutoza wayo yari yakoze impinduka nyinshi cyane kabisa, sigira nko muri ziri. Yewe nabonye liste ndatungura. Sigira nko muri ziri akora impinduka nka ziri. Byanashobokaga ko premier mi-temps APR kubatsinda ibitego nka 3. Hari uburyo rwose APR yahushije Memel Dao. Sinzi ikintu yabaye. Memel Dao sinzi ikintu yabaye. Namuvuyeho. Cup twarimo tubiganiraho mu kanya. Kagame Cup rero ikaba irakomeza imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza hatarimo APR. Iyo niyo nkuru ya mbere iremereye irimo. APR yarayitsinze Vipers, icyo ishobora kuyikora ni ukuyibwira ati urupfu rwa benshi ni umunyenga, ariko APR byayinaniye no gutsinda Vipers yayigumye inyuma ku rutonde rw'agateganyo rwa Sekafa mu itsinda ryabo. Vipers irazigamye ibitego bigera kuri 3 ngira ngo ekipe ya APR yo irimo umwenda w'ibitego 2. Umukino wa mbere wabaye irate ku wa gatanu w'icyumweru gishize wakoze ikipe ya APR ku ibitego 5 ku busa. Byari byinshi sindabona si kenshi wenda ikipe yatsinzwe ibitego 5 muri phase de poule gukomeza buryo babikubiye gake, surtout ko muri poule havamo ikipe imwe iyo yamaze kugutsinda 5 umva uzoyishikira niyo muri poule haza kuvamo amakipe 2 APR ntiyari gukomeza. Birashoboka ko itsinda ryatanga amakipe 2 ariko APR ku mwanya wa gatatu 5 byari byinshi ubwabyo kugira ngo ubone ekipe utsinda kure muri amwenda nabyo biba bikomeye. na expecting ngangiye ko kuri Mogadishu ajya Mogadishu
oya garde aba GP bo muri Djibouti APR yabikuramo yanatangiye neza biza kwanga deuxième mi-temps ntibakinye deuxième mi-temps ntibigeze bakina numvaga ariho bishoboka ko APR bikuremo uriya mwenda wose so biragoye gutsindwa ibitego bitanu ngira ngo niyo fe marka y'iri competition APR gutsindwa ibitego bitanu n'ikipe ya Gor Mahia bizaguma ari ikintu cyo kuganira muri no competition nta n'indi ekipe irabitsinda ayo so urumva rero gutsinda Vipers ntacyo byari bimaze gutsinda nibyo wagomba kuyitsinda ariko mu by'ukuri kuri qualification kuri objectif equipe nka APR nabonaga mbere ya competition gutwara kino gikombe ntago byari byakundaga rero ubwa APR ni Sekafa rate ni shek kuri equipe yari maze iminsi itwara neza muri edition ziheruka muri Sekafa bibaye amahire none ije mu Rwanda ije iwanyu imbere y'umufana isibarate umuntu avuga ko basura ikipe ya APR nabo kwicoza kuri match ya mbere surtout igice cya kabiri cya Gor Mahia byarirate cyane APR rero ibitego bitanu ku busa ibitego bitatu kuri kimwe nabyo yari amakosa kuko byarashobokaga ko iri ekipe ibitego bitatu ku busa APR yabatsinze premier mi-temps ariko batsinda n'ibindi wenda deuxième mi-temps ariko mbona akantu ka relâchement akantu gasa nko kurekura rwose muri deuxième mi-temps APR no mu murizo w'umukino itsindwa igitego kimwe n'ino kipe ya Garde Républicaine birangira bitatu kuri kimwe twavuga se ni relâchement twavuga se nizo mbaraga z'ikipe ya APR kuko Sidike Desire APR yavuyemo yatsinze ikipe ya Vipers bitego 2 kuri kimwe ntazi niba na Vipers iri kwicuza kuko ubanza yarumvishije atari ko APR itsindwa bitanu APR itsindwa bitatu kuri itsinda bitatu kuri kimwe ira kipe ya Garde Républicaine aho ni yoroshye ejo umutoza wayo yari yakoze impinduka nyinshi cyane kabisa sigira ngo muri ziri yewe nabonye liste ndatungura sigira ngo muri ziri akora impinduka nka ziri byanashobokaga ko premier mi-temps APR kubatsinda ibitego nka bitatu hari uburyo rwose APR yahushije Memel Dao sinzi ikintu yabaye Memel Dao sinzi ikintu yabaye namuvuyeho wamuvuyeho mu nitwa Traoré shene nayo ngo yitwa Eritatu yizwe aho yanjye ari Traoré ibaka ni Traoré Mamadou Traoré none muri Kiyovu nta muntu ya gumana Memel Dao imuvaho nona yaraba umuntu witwa Renes inarene ririho nase nariho ejo yakoze impinduka uranabibona muri no liste ntago ba Farouk Miya babanjemo ntago ba Milton Kalisa babanjemo ba Yunus Sentamu ntago babanjemo n'abandi basore APR iyo nta nubwo liste yahindukaga cyane ikipe ya APR FC kuko ajya hindura ariko Tarebu ntago ajya hindura ariko ubundi bavuga ko udahindura ikipe itsinda ikipe idatsinda rero ntago uvuga ngo urayistikingaho cyangwa itarimo no gukina neza by down ariko n'imikino yegeranye kandi jari pre-season sinumva n'impamvu utanaha temps de jeu n'abandi kuko nka Yunusu mugenzi we nimero 3 mushya Christian kongeraho Kagege bakinnye i defense iminota yose yo muri Sekafa Kagame Cup kandi baragaragazaga yuko nabo harimo ikibazo cya physique barabigaragazaga rwose bakinnye iminota karenzo kabahinduka no mikino yose ariko oya meje bundi minota yanyuma harabo yaruhuyemo iminota mike da twabyiyogiye kuri Garde Républicaine nka Kagege na Christian Wekinge yose Kagege no yahinduye ajyamo mu Borenga ndabyibuka ubwo Yunus na Zion na Christian bayikinnye yose kabisa bayikinga iminota yose Sekiganda Sekiganda kinga iminota yose ariko yarakinnye match ya mbere yavuye mu minota ya nyuma no kuba JP yaramukinishije baba mu Djibouti Tarebu nawe so APR rero ibitego 2 kuri kimwe ejo byanashobokaga ko yari no gutsinda ibirenze 2 kuko ikipe ya Vipers burya iyo uje mu mukino utari a 100% concentration ntago ari APR ari ikipe no wasuzugura ukikoreza impinduka ngo bize kukugwa amahoro yanabonye ikarita y'umutuku ku munsi weje yabonye umusore witwa Da Silva byari mu minota ya nyuma ariko yarakina mutangira nko muri 15 ikipe ya APR irangira batsinze ibitego 2 kuri kimwe APR rero yasezerewe no mu mukino ntago tubitsindamo cyane ibitego byagiyemo gutya cyangwa ibindi hari birimo biri positif bike n'ibiri negatif byinshi Desire
imikino yose ya APR warayirebye, APR igwaye ishusho, tuganire n'abantu kwibaza APR gusezererwa mu mikino y'amatsinda itarenze ijonjora Sekafa yabereye mu Rwanda n'ubwa mbere bibayeho. Neshek total kabisa, nta byo kusasira kujya uterezera wenda kuyakomeza. Neshek total. APR yasezerewe ku mukino wa mbere, burya abantu benshi barizera yuko bishobora guhinduka, ariko je nabona ko isezerewe ku mukino wa mbere kuko nimba uri mu itsinda bakeneye mu ekipe imwe, hakazoboneka best loser umwe muri ayo matsinda hari 3, hanyuma kaza gutsindwa ibitego 5, uba wasezerewe. Kuko ujya bigutsinze biragoye kuzosura kuzomucako, biragoye cyane, uguma mu mwenda w'ibitego byinshi. APR rero jewe ishusho isigiye ni APR muri taraba tayari kugira itangore competition. Ni APR bona iki ni minota 60 igaparika. Ni APR twabonye ikina na Garde Republicaine igatsinda ibitego 3, aho twibaza yuko mu gice cya kabiri ahubwo igiye guhohosha itsinde na 4 canke 5. Itsi tugira tubone ko habaye nk'ibitego nka 6 biranga. APR rero umukino wa Garde Republicaine wari umukino wo kwigarura muri competition, kuyiha ruvuga espoir, ariko ntiwari umukino wo kuyikarifa nawe nyene, kuko ibitego 5 abantu bose bavuye muri stade bavuga bati isi APR namba ikindi kintu turiko turareba. Donc rero ishusho yadusigiye ni baza ko ari match, ni competition bakwiye kwibagira, bafite amanota 6 ndavyumva, ariko match ya mbere bakina na Gor Mahia bashobora no guhura muri competition, kuko nayo ni club champion yo muri Kenya. Ni match zo kwibagira, ni match yaduhaye ishusho mbona nuko no muri kano karere igihe utombora ikipe muri kano karere nta garanti yuko izorengana. Urabona yahuritombora Pyramide tukavuga ati itombora nimbi cyane, ariko mbona yuko nitombora Vipers, nitombora Gor Mahia, nitombora izini nizihe Gor Mahia, Vipers, turekizi za i Burundi ni Aigle Noir, nayo nyene si ekipe yoroshe kuko ni ekipe ifise uburyo, ikipe ifite uburyo bwinshi, yaguze abakinyi benshi bo muri West Africa, abakinyi benshi kandi ubona bari basanzwe bakina muri za Maghreb, bakora bavuye muri pre-season i Dubai. Ni ekipe ifise uburyo, yiyubatse bikomeye, nayo nyene c'est pas sûr. Donc rero ishusho yampaye jewe ni baraba ukuntu basubiramo gutoza ekipe, ni baraba ukuntu ekipe cyane abakinyi babatravaye muri physique, kuko physique murabona ko bari hasi, nanone physique bari hasi cyane. Urabona muri no minsi umukinyi atari a 100% muri physique, match ziramugora. Twarabona amaduere izi ekipe z'abagande z'abakenya bari trop physique, ugasanga ekipe zo ngaho iwacu ndavuga APR ko yatweretse niveau yuko physique bari hasi. Nibaza ko niyo point ya mbere gukosora ku bwanje, bakosora abakinyi babakoreshe, abakinyi bumve ko bari ku kazi, apana kuregeza, abakinyi babashimwe physique, abakinyi babatravaye, abakinyi mentalement aussi, kuko iyi competition bavuyemwo yitiriwe umukuru w'igihugu ari APR ikipe y'ingabo z'igihugu. Nibaza ko mu mutwe bibasigaramo, nibaza ko n'amadisikuru yashinzwe n'umukuru w'igihugu, ahubwo nubwo atayishinze nk'umukuru w'igihugu niyo mpamvu yo icyo bisiguye kuruta izindi zose, ifite icyo bisiguye. Ni nabwo bwa mbere kuri Sekafa ya mbere yabereye mu Rwanda ni 2001 cyangwa na mbere yaho yari yabaye, iyo nibuka y'amakrebe yatwawe na Ulinzi ngira ngo y'amakrebe ni 2001 itwarwa na Ulinzi. Niho haje ikipe yitwa Wagadi yatsindwaga ibitego byinshi, ikipe itsinzwe byinshi mu Rwanda yitwa Wagadi. Yego Wagadi ni izina burya ryavuye, yari ikipe yavuye muri Somalia, niba yaratsinzwe ibitego 8-9, agakipe kabaye Wagadi, agakipe burya niho byavuye muri Sekafa ya 2001. Mukura yari irimo ngira ngo. Yego yabereye mu Rwanda, yabereye mu Rwanda. So kuva rero iri rushanwa ryakwitirirwa umukuru w'igihugu cyacu rimaze kubera mu Rwanda 2002 rimaze kubera mu Rwanda inshuro nyinshi, 2003 APR yararitwaye, rigaruka 2007 APR yaritwara, nibyo 2007 yego. Mfutira agitabye Imana, Mfutira Magloire
garuka 2010 rigaruka 2010 APR ritwara, garuka 2014 rigaruka 2014 Rimereke iraritwara, rigaruka 2019 KCC iraritwara icyo gihe. So nibwo bwa mbere ribereye mu Rwanda APR ntikine finale. True. Nikine finale nuvuga ngo Rimereke nabwo yatsinze APR finale icyo gihe ku mahoro ikavira mu matsinda, ikavira mu matsinda, gize nive mu matsinda. No kuvuga ngo rero ni échec total. Ahiga KCC yatsinze Azam ngira ngo yatsinze Azam kuri finale, kuri finale icyo gihe ubwo nabwo APR yageze demi finale, yageze demi finale ngira ngo ikuyemo Polisi. Ni échec total. Ntago cyo si ngombwa, ni statistique, ni imibare, ntago ibyo byo na amateka tureba, ntago dukeneye ko umuyobozi atubwira ngo si échec total. Ni échec total kuko na mbere y'uko irushanwa ritangira abayobozi ba APR baravugaga bati ntego ni ugutwara igikombe. Of course nabonye diskuru zitandukanye z'abayobozi gutwara igikombe, nawe arabyivugira mu press conference. Binongeye rero kuri APR ni ikipe ikomeye hano mu Rwanda, nibwo bwa mbere tuyibonye mu Rwanda yandagazwa igatsinda ibitego 5-0. Ubundi twajyaga twumva rezilita ukanazumva mu makuru kuri radiyo y'igihugu bwije, cyangwa se ukazabyumva nk'ejo ngo APR yatsindiwe mu Misiri, yatsindiwe muri Tunisia, ariko nibwo bwa mbere tubonye APR ku butaka bwo mu gihugu ihatsindirwa ibitego 5 idakozemo. niba nashaka ibitego 5 muri Sekafa kenshi ni za Somalia, ni za Djibouti, za Wagati, nizo zatsindwa ibitego 5 idakozemo. Bivuga ngo rero ibintu APR ikoze muri Sekafa Kagame Cup ntago bibaho, si iby'u Rwanda. ni amateka mabi banditse kuri ekipe ya APR. Ariho rero abantu bavuga ngo ni ukubera iki ekipe ko yaramfurushije, ekipe ko yagiye ku isoko, ese yarafatiranwe Desert twavuga ngo barayifatiranye cyangwa ni rwo rwego twabonye rwayo ahanga. Jeni baza ko itafatiranywe kandi ntabwo yafatiranywe ko yariteguye. Nabivuze kandi ndabisubiremo, abo batakaje ntabwo babasimbuje aba basumbye. Iyo utakaje umukinyi yitwa Jean-Luc ukazana witwa Iva kaza ari musi ya Jean-Luc uba ubusubiye inyuma muri ekipe. Simbona yuko uwo mukinyi sinzi mu misiza cyane mu mezi azingena zo amezi umukinyi yavuye muri Congo muri Mazembe Don si muri kintu na kimwe asumbya Clement ntaco mbona. Simbona ico Christian asumbya Claude yarasigaye nimero 1 muri national. Christian ntiyanahamagwa muri national. Ubwira ko none basi izo poste zibira bazisimbuye, ntabwo bazisimbuye nkuko nk'abo bari basanganye. Ushobora gutakaza abakinyi ndavyumva, ariko utakaje umukinyi ugiye kwirenforce uzana uri nyuma yiwe cyangwa uzana uri hejuru yiwe. Of course uzana uri hejuru. Donc aho hantu bwa mbere je ndahabona ikibazo. Ikindi kibazo nabonye abantu benshi bariko baribaza umuzamu baguze ko twamenye kuri match ya mbere, tuvuge ko yatungwe kuri match imwe ari match ya mbere, ko nabonye urwego rwiwe atacu rusumbye ugwa Adolphe Profeta neke atagarutse mu kibuga. Sidi aho hose uri kurerekana yuko ari ahantu hamwe ivyemezo bimwe bitabaye vyiza. Njewe simvuga ko APR yatungwe kuko ino Sekafa yarizwe n'amarekritema bakoze bazi ko abakinnyi bagomba gukina Sekafa, ariko kuri Tareb mbona ari ekipe itaritojwe. Sekafa ifatwa nka pre-season kuko ariyo mpamvu ubona n'abatoza bakora impinduka nyinshi zitandukanye. Ariko wareba mu by'ukuri kuko uyu munsi ntago nza ngo kapitene wa Mazembe mwite umuswa uyu munsi mvuye ngo Don ni just Don kapitene champion wa Congo ngo abaye umuswa none akwera match 3. Ntago umukinyi mwiza wo muri Mali hagati mu kibuga Lucas none abaye umuswa. Ntago uyu musa uvuye muri umukinyi uvuye muri Stade Malien mu mikino y'amatsinda Champions League kapitene nari kumwe n'umunyarwanda Abedi Biramahire ushobora gukina mu Misiri. Arambwira ati bro uyu muzamu wa APR n'umuzamu ukomeye muri Mozambique. Ariko nabonye umukino yagize kuri Gor Mahia naye navuga ati uyu ni wenzi. Binavugwa ko yahise arwara, bitanavugwaho rumwe. Uyu munsi ntago abaye umuswa ku Masikuri Stade, ariko ntago umukinyi w'ikipe y'igihugu ya Mozambique wakinye kani yagira ubwoba bwa Sekafa. Ntago bishoboka. Uyu munsi yabaye umuswa. Okay, niba yaciye mu cyuma ntahita haboneka. Buretse ko harimo n'ikindi kibazo. Ibi bibazo bijya bigaruka en general cyangwa se iyo habaye n'ikintu kitameze neza. Ugasanga
nibwo tugiye kubivuga cyangwa se na rimwe n'ibyakiriwe neza. Ntabwo APR yagakwiye kwemera ko habaho speculation, ni urwego urwo ari rwo rwose rukuru. Burya ni byiza, niyo mpamvu habaho abantu bashinzwe guhuza ibyo bigo, sibyo, n'abaturage cyangwa se n'abandi bari hanze yabyo iyo hari ikintu kiri kuvugwa. Nk'ubu imvugo ari kuri stade, wenda n'igihe bano bayobozi tabageraho, ngo umuzamu ngo yagize ubwoba ngo bwa match nyuma yuko ngo ikipe ya APR itsinzwe ibitego 5-0, ngo yagize ubwoba ngo ararwara, ngo ko bamucishije mu cyuma, urabyumva, ngo babura indwara, ngo aricaye ngo mu rugo. Ni ukubera iki ibyo bintu byavugwa bikaba byanagera kure? Ni uko nta tangazo APR yatanze. Ntago umukinnyi kurwara cyangwa kuvunika ari igitangazo, sibyo? N'ubu utari umukinnyi aragwa, n'undi muntu bibona, abandi turanabibona mu makipe ateye imbere. Ariko se niki cyatumye umuzamu agaragara ku mukino wa mbere ntagaragare ku mukino wa kabiri cyangwa wa gatatu, kandi bamuguza nimero imwe, kandi yari we nimero ya mbere ya APR? Nta communication ya APR igeze bitangaza. Aho rero harimo icyuho. Icyo cyuho gishobora gutuma hari ikindi kintu gitangazwa kitari cyo. Ese umutoza we ntabwo ugeze avuga impamvu yamukuyemo? Baratubwiye bavuze ko yarwaye, ariko nyine nta kintu kibigaragaza nka ekipe iba yakoze statement ibyereka umukinnyi yagize ikibazo cy'imvune, umukinnyi iyo yinjiye, umukinnyi yarwaye n'ibindi biratangazwa. Aho hantu nyine bihita bigaruka kuri ya structure tuya tuvuga tuti ese imyanya yose iruzuye, niba yuzuye buri muntu uri mu nshingano ze azirimo abishoboye, icya kabiri niba nabishoboye cyangwa se atanabishoboye arakora inshingano ze neza kugira ngo bikore icyo kintu. Ariko umuzamu nta manota agize muri nose Kafa Kagame. No, iriya match ya mbere yari irateye 100%. Uyu musore Zone ni umudefenseri, buretse ko numvishije no mu bitangazamakuru ni wacu bavuga ko ashobora kuba yaramaze iminsi akina nk'umubiri récupérateur. Nabwiye kwigadize, nabonye match nk'eshatu zamaze muri yakina lineups. Kumba n'umuntu ari kuri gatandatu, yaba yakinaga gatandatu, yaba yakinaga muri axe, yaba yari umwataka, hari uko tumubonye. APR yakinaga iruhande rwa Yunus, ntago atweretse nk'umudefenseri mwiza, cyangwa ino Sekafa ntago imubereye nziza, katuvuge gutyo. Sekafa ya Zone irati match ya mbere yaramugoye, match ya kabiri igitego cya Garde Republicaine we na Christian harimo akaboko kabo, match yo ku munsi w'ejo nta kidasanzwe kitwereka ko ari patron de defense. Tukiri kuri Zone match ya mbere ya Gor Mahia yayikinnye amaze insemene. Sidi, iyo uri mu kibuga ngiye nkubonye uri mu kibuga nuko uri tayari. None bamukinishije babona ko ari tayari. APR ifite Abdul, APR ifite Alexis, sibyo? Basanzwe muri APR. Iyo abatari tayari ntabwo ari gukina. Iyo abatari tayari, Sidi, iyo abatari tayari ntabwo ari gukina. Aho ndabyemera Ruka, ariko nta kakandi tuvuga ngo kakandi ka adaptation umukinnyi akenera. Sidi, ibyo ngibyo 100% ni ngombwa. Adaptation aje mu gihugu gishya, aje muri equipe nshya, aje muri competition nshya, abantu bwa mbere kiranye nabo, adaptation irahari. Ariko reka tujije ibyo twabonye mu kibuga. Iyo adaptation ntabwo bivuze ko ari umudefenseur mwe nkuko wamukanya yakoze nziza, cyangwa twavuga ngo ni umuswa. Oya, ariko Sekafa yirira. Ngewe nimero 3 yambaye mu mugongo niyo manota namuha muri Sekafa ku 10. Amanota 3 imikino 3 yose narayirebye APR ni amanota 3 ku 10 namuha, kuko match ya mbere yabaye late, match ya kabiri Garde Republique itagoye cyane yaramugoye, sibyo? Haraho twanabonaga noneho agira ikintu cyo kusanga yataye umwanya, yazamutse ameze nk'ari gukina mu kibuga hagati. Ni naho nanavuze ubanza kuko yaramaze iminsi afite reflexes z'umumiriye kuruta umudefenseur. Na match yo ku munsi w'ejo nubwo hari abayimo impinduka cyane, aho ba Cesar Manzuki bagiriyemo nta gitego bamutsinze, n'aba basore ba Milton Kalisa na mugenzi wabo Farouk Mia, ariko uziko ubona y'intervena cyane uyu musore Yunus kurutaza uyu musore Zone. Ntabwo Sekafa imugendekeye neza, ariko ntabwo bivuga ngo ntabwo tutatuvuga ngo ni umuswa. Yunus aramurusha amanota. Sekafa ushobora kwitwara neza, wakwitwara neza, sezisigaye yose umwaka ukazarangira tutakibyibuka. Yego, sibyo? Kuza tutakimwibuka. Sekafa imikino ya pre-season yo gutangira, Memeri Dawo nibwo twaba tutapirazanye umukinnyi, igihembo cy'umukinnyi mwiza nta muntu bazagihanganira. Yaravuzwa. Sezo yarangiye tutajya turi kubona. Burya ni isomo ryo ngo twitonde, ariko turajija aho bigeze none ahangaha. Saa 5:38 tariki 31 z'ukwezi kwa karindwi, wa mugabo we
zone y'abamwegereye ufite Twajya. gukora cyane twebwe ukazana amanota tujije ibyo tumaze kubona muri izi match twamubonye iby'ubushize ntabwo tubizi kuko ni umukinnyi uje ni mushya buriya nka Christian umuntu atamuzi yavuga ngo afite amanota atari menshi cyane cyangwa wagira n'impungenge kuruta ariko hari ikintu Desire cyo kuvuga ngo en general APR muri rusange fizikoma yari hasi indwara imaranye igihe Memeri Dawo umuntu witwa William Togi bo byari bikabije cyane indwara imaze igihe maze igihe mu ikipe ya APR kandi mbona abayobozi babyureye hari ukuntu umuntu witwa Ruboneka mu kibuga hagati yanyanyagira Ruboneka yari mashini yagiraga worklet iri hejuru cyane rero yavuyemo APR ba expose ariko witwa Dawuda we kuri Gor Mahia mwamubonye uti nawe ko yari hasi oya Dawuda ni imikino yose ngari base match se harimo ejo yagiyemo APR itakaza imipira myinshi kuruta yatakaje imipira myinshi rukazi kwizi match uzirebye muri APR muri zero critical mu mukinyo uvuga ngo ni mwiza ni gute ko jewe umbaje muri Rayon Sport ndakubwira ati numero 10 ni mwiza numero 8 ni mwiza bamaritse amanota ko muri Rayon Sport bigaragara ko numero 8 ari mwiza ndavuga numero 8 wo muri Niger nkavuga numero 10 namba mu Mali ko ari mwiza nkavuga ko Mudera ari mwiza muri APR mukinyi mwiza tubonye muri ikanwa n'uwo ikintu kimwe kiri positifu nge navuga kuri APR ku bakinnyi bashya binjemo cyane abavuye hanze y'u Rwanda n'uyu musore Mamadou Traoré yarasufuye kimwe n'abandi bose ba APR bose barasufuye pe atari na statistique y'ibitego abonye Traoré uko afata umupira arishaye kuko asanzemo abakinnyi yanagiyemo ari umusimbura asanze abakinnyi bamenyeranye Sekiganda Dawuda na Memeri Dawo yagiye mu kibuga kuko Dawuda yagize imvune ku mukino wa mbere kuko bwa mbere aza mu kibuga yaje nk'umuwinga yinjiye mu kibuga nk'umuwinga habamo gusimbuza ni mwambara 17 21 ni Amani Mamadou Traoré biza no kurangira match irangira arimo gukina mu kibuga hagati yegereye n'inyuma Mamadou Traoré match ya kabiri ya Garde Républicaine siyo yo kumupimiraho ariko twaramubonye mu kibuga yegeze umupira imbere controle mu kibuga hagati anatsinda n'igitego cyiza kibona ko karite y'umukinnyi ku giti cye kuko ni igitego cyari kigoye niba yiva gifite wenda akereka nk'abantu ahantu yarari uyu musore byasabaga Sidike gutsinda cya gitego cya gatatu yatsinze byasabaga ubwenge kuruta ikindi cyose imbaraga cyangwa ikindi kuko umuzamu nari mwiza murabizi ariko harimo abadefenseri bagera muri batatu hari n'abakinnyi mukinana babiri bakuri iruhande ngewe ndawushyira hejuru cyane bivuze ngo kuwukuramo mu izamu abakinnyi ba Garde Républicaine birasaba gukoresha amaboko kandi sabazamu nabonye ararobye cyane kandi ubwo ni poto rirahari iyo precision iki gitego cya gatatu abantu bakire hano kuri YouTube uyu mukinnyi yatsinze ku mupira yari arekipeye mu kibuga hagati batakaje uraza uramanuka kugera ahangaha urabona hano arabizi ko umuzamu atari mu izamu reba uburyo kari agapira hagati hano ni ubwenge ni igitego cy'ubwenge kabisa ni igihanga kuko hariya atera hasi bari kuwukuramo bari abadefense cyangwa akawushota n'umukinnyi w'ikipe ya APR cyangwa n'umuzamu akaba yaryama ariko yatereka nka karage hejuru umuzamu ari hano iruhande rw'abantu action y'umutekinisiye reba kino gitego kabisa ubona ko uva ngo umutekinisiye ni umukinnyi w'umutekinisiye uvuga ngo byibuze karite individuelle arazifite reba hano umupira uri iyo utera hasi ariko ubashota ariko ndagashyira hejuru abakinnyi kamanutse agapira bakareba reba ukuntu bakareba cyane Amani nawe wakinye je sans ballon yego so Robe ku ruhande rumwe rero iyi Robe wenda ahangaha ariko nuko yanakinaga Rokonteni byamuhaye n'amanota yo kugira ngo ku munsi w'ejo abanzemo ku munsi w'ejo yongeye atsinda igitego cyari kigoye paraporo ibyo ba Memeri Dawo bahushaga hari Memeri Dawo kwa bahushaga agapira aragapurasa hasi nagakoraho kijya mu rushundo nicyo kintu kiri pozitifu ku bakinnyi bavuye niyo muntu navuga ngo umaritse amanota byibuze muri iyi mikino uyu musore ni Mamadou Traoré akaba rero wenda wavuga uti imba nawe ubwo ni adaptation irihuse mugenzi we Amani nta kinyuranyo n'abandi bawinga bari basanzwe bahari
uretse ko ari mushya ni imikino ya pre-season ariko ntabwo yanakwiye no kubanzanamo Kiwanuka ntabwo yarakwiye kubanzanamo Kiwanuka Desire Kiwanuka arihuta, Kiwanuka yashota, Kiwanuka atanga amasist, anagiyemo twabonye ko bagenzi b'Abagande bijya inyuma gato baramuzi ni kare uyu musore kuko ntabwo watsinda ibitego nk'ibyo yatsinze muri Cote d'Ivoire ngo uvuge ngo ni umukinnyi mubi ariko nawe Sekafa nta manota imusigiye ikintu cyo kwita dukarifiya nta manota atanu ikintu abafana n'abantu rimwe na rimwe bakarifiye umukinnyi wabonye ngo ni umuswa ku munsi wa mbere kino abantu bakiriye oya ntabwo twavuga ngo ni oya umuswa ndavuga abantu bajya bakarifiye umukinnyi ugahita wumva ngo umukinnyi bahise bamuva umukinnyi aba ari umuhanga ku giti cye ariko adaptation ikaba yamugora uyu musore witwa Traoré namukubita amanota 6.9 en general uyu musore witwa Amani 8/10 nawe ko agize umwanya wo gukina nawe nta gitego atsinze ntacyo agize umwanya wo gukina uri umwataka imikino 3 nta gitego na hari uvuga ngo Muvoma Sambaro ntayo umupira agiye kwikanga ahubwo ari kuwukoresha akaboko yagize umugenzi w'inyuma yamubwiye igifaransa ati les ahubwo yarawukoze n'akaboko nyine mugenzi yarahabaye ururimi ati les oya yarawukoze n'akaboko umumaniye umuntu ugira statistique nk'izo afite muri Cote d'Ivoire ntabwo bavuga ngo ni umuswa oya gaba bakinyi ntihagire ubyumva ngo nabaswa ariko izi match tubabonye ko zitatu niyo mpamvu bila bigomba gukorwa abandi bakinyi rero bari barimo ahanini bakinaga n'abakinyi basanzwe mu ikipe ya PER Christian ikintu cya mbere namubonyeho kuri souffrance yagize kimwe n'abandi benshi nta fiziki asanzwe ari umukinyi icyo kintu kinengwaho ko burya Christian ku mupira ku kirenge avuga ngo Christian umupira ku kirenge Christian intelligence y'imikinire ye cyane cyane kuri partie offensive burya abawinga aba defenseur benshi babere birakonta muri iyi minsi Christian burya bakubwira ko ashobora kuba yirusha uwasimbuye hano ariko mugenzi we defensivement nawe creative igatuma abantu bavuga ati kwa ujumura muri rusange wamutwara imbere mugenzi we asimbuye hari ukuntu yajyaga asa nk'ubibalance arabibalance uyu nguyu aporo ye offensive sibyo intelligence y'imikinire ye aranyanyagira arazamuka ntabwo Christian ari umukinnyi wa carton jaune buriya Claude agira amahirwe n'imikino myinshi ubundi yagakwiye kubona amakarita amusora mu kibuga hari ukuntu ubona ko akantu gakabara atabidosa bavuga ngo doze ntabwo abidosa yewe n'akawinga kakubagana kamuhisha carton rouge afise aggressivité ariko Christian anengwa wo creative iri hasi urabyumva akananengwa yuko icyo kintu gituma defensive amataba foro cyane balance defensive na offensive ndagenda kuri Gor Mahia byaramugora sinzi ko mwabonye ku match ya Gor Mahia Christian nkuko mubivuze no mukinyi umudefenseur akunda kuzamuka cyane umutoza Gor Mahia abibonye chaque fois atakaje umupira bawucisha hamwe et pourtant umutoza wa APR yategeza kubona yuko namba afise umukinyi ari offensive kuri abwira umu numero 6 acha block direct mijya ku ruwari yiwe ariko electire y'umutoza wa APR impamvu nagira impungenge kuri Christian wenda no bizinagendana no kuri no kubana nge ntago ari umukinyi ndutaho ku bushobozi bwe ariko nagira impungenge kuri Christian nibyo twanaganiraga n'abandi ba technicien bose abantu bose bahitaga bakirimarika Desire bose kuri stade barebaga match y'aba technicien buriya ibyinshi tuba tunabwira abantu hano umuntu aba yabitabaje bakagukorera ubwabanalize zabo nyuma ya match nuko en general APR ikeneye umutoza wongera imbaraga niyo ifite amahitamo yayo ibikore cyangwa se nibikore APR yongeye gusubira kuri gakondo gupima physique nuko umukinyi yitwaye ku cyuya ejo umuntu yarambwa tureba kuntu agiye kujyamo Farouk Mia na Milton Kalisa binjiremo icyarimwe babanza babambika twatu GPS APR wapi urumva nta bihari ibyo ngibyo ntago bijyari mu ikipe ya APR impamvu nanagira n'imenyezi zikomeye nuko na Kagege dusanzwe tuziho yuko ari mwiza Kagege yarasufuye muri Sekafa Kagame Cup ku buryo wagira ubwo ukavuga uti Kagege ni wa wundi abantu batagwe kwibaza nubwo turi kuvuga ngo kuri Gor Mahia Christian bwana namubonye hari agahungu k'amaderede kagasore k'amaderede nimero 7 cyangwa 30 oy yarakatipe ko kuri Gor Mahia Gor Mahia kinjiyemo turavuga dutuye umuntu ni Kagege wacu
none jani kamukubisaga hirya akamukoza hino kamutwaraga nko kwa kundi umuntu aba afite umumamiyo arimo ahindura imboga agira gutya ibintu bitiko turavuga bya fizike umutoza w'Amavubi ni hari ntakubesha muri imikino 3 Kabanga amanota amanota gusumba Kagege kubera ko fizike Kabanga ari hejuru she nukunda kubigarukaho umukinnyi ukuye ku rwego uyu mwaka uyu minsi utafite fizike isabwa niyo waba uri Kagege tusanzwe tuzi cyangwa n'umukinnyi wari we wese urasufura none se ubu Kagege twari tuzi utuye Nyamirambo Kivugiza ni undi mushya baduhaye ni wa wundi erega twavuze ari kintu Desire yahereyeho si ngombwa ko sikomeza kukigarukaho aperi yose muri rusange fiziko yari hasi icyo rero kuko twabibonye ku muntu witwa William Tugi wo Clayton turayizo ubusanzwe ni mukozi uretse ko nanone umuntu yibaza William Tugi nayo ni Debo akina na Daud nako na Watara birashoboka ko bombi babanzanyamo mu kibuga kuko bombi ni abakinnyi akisiyari none n'imbaraga bari bafite zabasabaga kuba bakisiyari ko ku ruhande uri gukina kuri 7 cyangwa kuri 11 buryo unasabwa gukuvura mugenzi wawe na kimwe mu kintu cy'expose Christian n'uyu musore Kagege imbere y'abari bafite abakinnyi batagaruka inyuma kuko batagaruka inyuma uwo mukinnyi tumuza William Tugi na Watara bizakunda ko babanzanyamo ariko umwaka ushize Tarebe yarabikoraga bakabanzanyamo Watara ariko se aperi yaseze ishize yarakonvenkaga nabwo nyine cyo ravati ntago byakonveka kuko warebanaga na Kagege hari nuko yirwanagaho rimwe na rimwe muri shampiyona yacu hano ariko burya nayo Watara ntiyagaruka kumufasha kuko si umwanya we aperi ifite kugera kibazo cyo kuvuga ngo aba bakinnyi bakina ku mpande igiye kunde no gushyiraho si abakinnyi tipiko b'abawinga wakwicaza umuntu witwa Kiwanuka ugenda kuriya fize ugahengera ku muntu ku ruhande ufite Kiwanuka ikibazo gikomeye kuri Tarebe ufite yabaga afite Umugisha Gilbert afite Omedi afite Kiwanuka afite ugasanga afite abakinnyi typical winga ariko ugasanga yashyizeho abakinnyi b'abataka biragorana mu kudefanda kandi burya barafinda kari kazi kudefanda no n'umutiyo mu winga barafinda no mu winga travaye no mu winga iyo rero ni debi ikomeye n'ugiye Watarabanjemo na Togi barakirana gute ubundi yega nicyo kintu cyo gukora birashoboka ko babanzanyamo babanzamo ntacyo winye pa raporo y'ikipe ufite nabonye Watara ari mwiza iburyo gusumba muri axe gusumba ku 9 none se Watara nabonaga kuriya ni ya Clayton Watara garuka inyuma nawe ni ndesemu nabwo ntago macha kuvuga ibyo abantu baba bavuga hari hanze y'ikibuga n'ibindi barimo bibaza kuri uyu musore nshobora no kuvuga ngo wenda arananiwe no gukoreshwa imikino myinshi aracyari na pre-season ariko se ntago nabanzamo Watara kuri atake ko nabonye ari mwiza cyane muri ari umwaxiale perimitation buryo nta kibazo niyo ubona umudefenseur akumiriye n'abari gihe umwisha kuranda ukagaruka ariko nkaba nabanzamo Kiwanuka wenda n'uyu musore Amani aciba umusa mu gihe nahisemo gukoresha abamiriye batatu kuko systeme niba banzanyamo William Tugi na Watara ndaprefera ko nabakoresha 4-4-D nkahindura systeme nanjye nicyo ntekereza kuko ntuze muri 4-4-D Togi afasha cyane kubera we yakunda kugaruka gusabira umupira yaradekara Watara akaba ni jare y'imikinire nk'iyaba Benzema kwa kundi twababonaga aradekara cyane n'umukozi pe n'umukozi ariko mu gihe nahisemo 4-3-3 umwe nkamujyana ku ruhande ntabwo urwego bari bariho none ahangaha yaba we yaba na William Tugi nta muntu watwara umudefenseur wo kuri 3 cyangwa kuri 2 ngamugezeyo nkuko twabonye ka gasore kinjiyemo ka Gorumaya akakugezeho kabisa cyangwa uko ubona baye 3 aragutwara akakugeza na travail défensif ntibayikora no sont des patrons ntago bayikora babakinnyi bo mu mpande nibo babisufuriramo cyane hakazayo n'ikindi rero imikinire y'umuntu witwa Memeri Dawo ntaga kiri muri costume y'umutitireri Memeri Dawo Sidiki imikino 3 agize amanota make nawe ndamukubita nka 3/10 kabisa agize amanota make atamwemerera rwose kuba nago wambwira ngo ari muri costume y'umutitireri shwa z'abatoza rimwe na rimwe nibo babizi arakora byinshi intelligence burya ndashaka kantu kahita kumarika intelligence y'umukinnyi arifite ariko physiquement niwe muntu wono wanyuma nuko aperi tambaye GPS ubanze rero umukinnyi wa nyuma twarabonaga no muri pre-season ahantu umuntu yambwiye niyo iyi image ndayifite umuntu yarambwiye ati
urabona ko igitekerezo cyari cyiza cy'ibyo yashakaga gukora ariko execution yakiramunaniye kubera umubiri kubera yuko Physique. nta mbaraga afite zo kubikora. Jarike iyo debanara ni pase yaraza abantu bakibaza bati twese turaramupi izi match turaziraba Oya, amakipe yo mu Rwanda turayareba pe. bakibaza bati umuntu yitwa Memere Dao yatwaye ikibanza gute umuntu yitwa Lamine Ba twaramubonye sezo yiwe cyangwa nuko yari mushya gusa nibaza Lamine yarashaje. Ba na sezo yayirangije nibaza ari nka deuxième arbitre wa equipe kandi ari umumiriye tukabona ukuntu akina na intelligence n'ibiki creativité ibitego tuza tubona haje wowe amutwaye ikibanza ariko ntitwigeze tubona ikintu na kimwe amusumbya mu kibuga donc nibyo nako ndavuga amashwa y'abatoza bafite ibyo bafatirako ariko ibyo bafatirako nabo la fin justifie les moyens turaheza tukaraba match zirangiye on fait une comparaison kandi comparaison turayikora kandi nta wumbuza kuyikora je simoni ikintu na kimwe umuhungu mu kibuga ariko arakora asumbya abandi nabivuze avuye kare ari assist atanze nabivuze kare ushaka gusanga nta assist nimwe atanze Memere Dao yatanze imwe ejo igitego imwe cya yatanze. Nuzero yagitanze igitego cya Watara Cy'umutwe. cya Watara cy'umutwe niwe Niwe yatanze yayitanze. pasi hoya intelligence nta muntu ishidikanyaho intelligence Memere Dao intelligence ntushidikanyaho ariko uko ari gukina totaroma byose ushyize hamwe ntabwo intelligence yihangije gusa kugira ngo abe yajya mu Aba mu kibuga gihugu. kuko work rate iri hasi urabyumva noneho harimo n'akantu kari mariage kari rate hagati ye urumva n'umuntu witwa Dauda na Sekiganda make ya mbere ubwo baba exposed ariko kuri rate niba mubyibuka ni imwe muri trio Tareba atajya akunda gukoresha cyane make ya mbere niyo mpamvu Rero, ruboneka yazagamo akenshi aba bakinnyi Dauda yakicara. aba Reka bakinnyi yatangura misi yose reka nkubwire Byaje kwanga. aba bakinnyi ibyo twabavugaho byose ndabona n'iminota irimo tugendana kwa ujumura birareba coaching mbese aperi si ikipe Ndagukunze ko ari Mbese isoje. uyu wase aperi si ikipe kuko Memere Dao nshobora kumuzana imbaraga afite agakina iminota 20 ya nyuma cyangwa 30 agatanga iki agatanga umusaruro nshobora gushyiraho système DG yemerera William Togi na Watara kuba bakina neza bagatanga umusaruro ndetegera gute umuntu witwa Traoré niba mbona ari mwiza ndetegera gute umuntu witwa Amani ese uyu musore ndamufasha gute zone n'abandi byose bigaruka en general kwa ujumura ku muntu witwa Tarebe shwa y'umutoza na nica bakoresha Desiridis niyo muhaye 2-10 yuza kuba umwarimu hari kumenya bake Sidike Desiridis nago ndaza kuza gupfukira mwari mu 6 abonye ku 9 wavuga ngo ni menshi Desiridis ibintu byose byo kuvanwa muri tu ya mbere niwe bibazwa nawe Sidike mu magambo ngiye mumbwiye narebye match ya APR imwe ya Gor Mahia ko nababona ko muri kuri stade ariko mu bintu numvishe byose mugarutseho ni physique y'abakinnyi physique irareba nde yo irahita yexpose aperi ubundi twajyaga tuvuga ngo muri nouveau model Niwe yatsindiraga abantu. kuko ubundi physique ma bwa mbere ibiri top ariko na match ya nyuma yakinira Rayon Sport yabonye umutoza Rayon Sport yegereye zagabanyutse aperi yaragowe na Rayon Sport ubanze na match ebyiri za nyuma yaragowe na Rayon Sport yewe buriya yo byageze kuri penalty ni 50-50 ekipe yari nziza mu kibuga ekipe yari nziza mu kibuga minota 90 ari Rayon Sport kandi physique matubona kiri kuri varize ntizari match mbezi zibiri bahakiniye zikurikirana shampiyona ndetse na Nta kintu bari barushije ikipe ya Rayon Sport ubwo niyo twabareho wenda igipimo twagerageza kubareho kuri APR Tarebe Sidike ngewe ugomba kubibazwa nyuma y'ibyabaye ku wa gatanu kuba naramubonye ku wa mbere i Nyamirambo agihari naravuze mbere na mbere urumurame nanjye navuze urumura nanjye naratuze 0 wa mugabo we inama nabonye yabaye ikageza undi munsi navuze mbere na mbere urumurame ariko en general uyu musaza Taleb w'umwana mwiza uri discipline nta mutoza w'umwana mwiza abahe imbere no icyo mvuga umugabo mwiza hari abatoza baba ndamubara ku giti cye umutoza ku giti cye hari abatoza baba ari abana beza kandi bari successful ntabwo Ancelotti ari umutoza twumva muri egeregere nkuko wenda wumva ngo muri nyagonganye ariko mu bakinyi ntiwibaze ngo nintuze ngo biba byoroshe ibyo mvuga nyine nk'umuntu ntabwo muri press conference ari umuntu uza agasimbukana abanyamakuru akagira ati oya aratandukanye n'abandi kintu navuze iki kintu cyo kuba sinzi niba aratangira na APR agakomezanya n'afite amasezerano ariko Desire ekipe ye ariko nuko ifite amanota make cyane kandi kubera we Jean-Luc niwe bireba Jean-Luc twensiste cyane kuri physique nivyo
ariko meme tactiquement mu kibuga urabona ko bya propose atari byinshi niwe bireba urabona amayeri imikinire ya peri nta mayeri ntayo ntayo tubona ni umuvuno umwe niba umuntu yaje akawiga akawumenya aramugora urumva nabonye umutoza Gor Mahia kabisa amuvuga ati nari nyizi ibyo yakoraga byose nabisomaga none we oya nahe erega ntabwo ndi kure yawe nanjye nakubwira gituma Guardiola tuvuga ko ari umuntu udasanzwe n'ubwo yagiye aba mu makipe afite ubushobozi. Guardiola uzi ko abakinnyi bamukiniye bakubwira ngo ahindura systeme de jeu inshuro zigeze muri 5 mu mukino umwe arabihindura mu mikino aperi ni umuvuno umwe nubona umutoza rero nubona umutoza adahindura tactique mu kibuga nubona baye domine ukabona ntahinduye ibyo ariko arakina nubona ariko aradomine ukabona ntahinduye ibyo ariko arakina cyane cyane iyo bariko baramudomine ukabona gumye muri bya bindi uzomenya ko atari ko araba match ijambo rimwe byose tarebu biramujya ku mutwe sidi kuko aperi ntabwo turi buvuge ngo ntabwo yahembye ntabwo turi buze kuvuga ngo aperi ngo abakinnyi ngo ntabwo arabona recruitment nta mpamvu yindi muri umuntu utoza aperi na polisi tukujija wowe gutyo niko bisarura iyi ni iyindi saha yo kwiyubaka widagadura.